Pozdrav momci i devojke, dobrodošli u novi mod. A čoveče, pa mogu li jednom nastaviti intro? Izvinjavam se na smetnjama, da mi odmah nastavimo ovaj video. Znači, danas ću vam pokazati novi mod review, radi se o parkour modu kao što ste već mogli da pročitate u naslovu ovog videa. Pokazat ću vam kakve sposobnosti ovaj mod ima i šta možete da radite sa njim. Da odmah kažem, ovo je Cleop mod, tako da je veoma lako instalirati i sve što vam je potrebno da instalirate Cleo koji možete naći na Google-u. Nakon toga prebacite ta dva fajla parkoura koji ćete naći download link u deskripciji, prebacite ta dva fajla u Cleo mod i uđite unutra, možete već da ga koristite. Prva stvar koju želim da vam pokažem je skok. Znači, ovo vam je normalan skok, što je normalno u GTA. Ovaj mod vam dozvoljava da imate jedan duži skok, znači ovako, znači Bože pomozi, znači Bože. Onda imate, možete da skočite u visinu, malo jače, kao što vidite. I možete, u stvari to je to od skakanja. Dalje što želim da vam pokažem je to kako možete trčati po zidovima, što je malo nerealno, ali eto, dozvoljava vam taj mod. Pokazat ću vam kako se to radi i objasnit ću vam kako. Znači, kada skočite na zid, imate sposobnost da se odbacite nazad i nastavite da trčite. Evo, pokazat ću vam kako to izgleda. Bacite se, nastavite, bacite se, nastavite. I evo, kao što vidite, stigli smo skroz do gore i sad možete da skačete gde hoćete i tako to. Znači, da vam pokažem kako se to radi. Prva stvar što normalno morate da uradite je da skočite. Nakon toga nastavite da držite shift, što vam je za skakanje. Kliknete dugme na koje trčite i to će vam omogućiti da se penjete. Da zablokirate usred, kako biste stali usred trčanja da bi mogli da se prebacite na drugi deo zida, sve što treba da uradite je da kliknete C. Znači, trčite i kliknete C. I naravno space. Space i C, evo ovako. I to će vam automatski skočiti. I samo nastavite tako. To je jedan od načina kako da se popnete gore. Dalje pokazat ću vam kako ovaj mod ima neki opasan skok, što ljudi u ovom modu vole da ga zove Assassin's Creed Jump. Znači, sve što treba da uradite, kliknete Shift i R u isto vreme i to će ovo raditi. Kao što vidite, izgleda mnogo moćno, to možete raditi i u trčanju i u hodu. Samo Shift i R držite. Dalje što želim da vam pokažem je roll. Znači, normalno kada skočite to ovako izgleda, nešto se malo pobaca i tako to. Uz ovaj mod, kada skočite i pre nego što se dočekate na zemlju, držite slovo C na tastaturi i ovako će to izgledati. Napravi roll. Evo još jednom da pokažem. Znači, sve što treba da uradite je da držite C na vašoj tastaturi. Za kraj ću vam pokazati kako ovo sve izgleda. Klipa, nadam se da vam se sviđao ovaj mod, ako jeste molim vas ostavite like, naravno subscribeujte ako želite još ovakvih klipova, naravno ako želite komentarišite šta još želite da gledate na ovom kanalu i to vam je to od nas, pozdrav!